Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum туғандар. Сіздер мен Руслан Сейітқазиев. Туғандар, біз қазір Қочурда Баткен облысының Баткен шаарындағы мал базарында жүрөбүз. Бүгүнкү число боюнча 4-октябрь 2025 жыл. Туғандар, біз сіздерге бүгүнкү күнү Баткен шаарындағы мал базарында койлордун, уйлардын, жылкардын колунан келишинче бааларын билдирүүгө аракет кылалы. Туғандар, ушул койлор кирген экен. Булар азыр 25 миңден кеми бар дейт туғандар. 22 миңден соода болуп бериптир. Анан мына козулар мына 17ден сатылдыбы? Же булар эмеспи? Булар сатылып атыр туғандар. Булар пока сатылалы экен. Канчаны дедим муну? 20 миңден кеми бар дедиби? 20дан кеми бар дедиби, кандай деди? 18 миңден кеми бар экен туғандар. 18 миңден. Оптом 18 миңден кеми бар деди. Бул канчадан болду? 16 миң болду базар. Базар 16 миңден, а? Базар 16 миңден соода кылтып бербейт азыр туғандар. 13'ten. 13ден соода болду. Болду, бербейт. 13 миңден соода болду берген жокпуз дейт туғандар. Biraz kosta беребиз дейт. Koyla kaçından oldu? Kim var? 25 миңден кем var. Soda boğun jeler için akı? Jatkat? 21 ming. Mına koylar tuğanlar 18.500'den boldu. 18.500'den alındı tuğanlar. Tuğanlar mına koylar 22 mingden tanlamaya deydi tuğanlar. 22 mingden tandap ala veresinler deydi. Arasında bir öz var ki 20 soda oldu Gonca. Gonca. 20 soda oldu ne kattası? 4 soda oldu en kattası. En kattası 24 soda oldu. En çoğu 24 soda oldu onlar. Berbede. Afgan koyuyor tuğanlar. Tuğanlar optomga deydi. Optomga 45 mingden kemi var deydi. Bir lirası şu berev deydi tuğanlar. Dişleri biraz ortalığındır korağı eкен. Raşlar vermeyet ağız. 12 kaçlardır raşları? 6 baş Afgan'da vermeyet ağız. 6 baş rugaç kozu deydi. Yok. 3 kara, 2 akıştı, 12 bin. 12 binden soda boldu bergen jok bu deydi tuğanlar. 13 mindən bize çalışacaksın numerge. 13 binden. Koşalar kaça oldu? 12? 12 min deydi. Soda boldu ha 12 ha? 12 min soda boldu bergen jok deydi. Nasıl tanımaya kaçınan bunlar? Soda boldu. Çoğunluğu 21 mindən soda boldu deydi onlar. Kişinegeleri 19-20 soda boldu bergen jokuz deydi onlar. Onlar ушул жерде мына 500 18500ден алынды. 5 мына чоңдон сырткары 500 18500ден алынды. 22 миңге алдым дейт тугандар. Берген жоксуз. 14 миңден берген жок дейт тугандар. 14 миңден сода болуп тур, берген жокпуз дейт. Канчадан болду булар? Сода болгон жери. Soda bolgan jeri 11 mingden kozlar. Канча болсо? 4'te 5'tesi de. 4 500 11 miңден soda boldu deyt tuganдар. 1 2 3 4 ondan aka. Kızıl adeni ha? Ol adeni başka. Üçüyor kança oldu? Bana alıp oynasa болады. Bunlar başka. Ha bunlar başka. Ha bunlar sizdeki ha bunlar ha? Kozlar. Ha, beşiyor. Koçkar kozu. Koçkar kozdu. Özü kaça oldu? Özü. 14 mingde oldu. Kemi var? Kim var? Ol ayam. Göçkö bagam degenler tuganlar. Etke bagam degenler. Nomer aytı bergen ele? Nomer 503 menen. 503 menen 600. 600 617. 617 tuganlar. Etke bagam degenlerge çalsaňlar bolar. Koza kançadan boldu? 20. 20 ming soda oldu bergen jokun deydi onlar. 20 ming. Kozlarçı? Onlar 13'lerden oldu. 13.500'den ha? 13.500'den soda boldu deydi onlar. Kozlar. Kozlar kança oldu tugan? 13.500, 14.500 soda boldu deydi. Bergen jokuz deydi. Tuğanlar 8 tiş koçkor kirgen eken. Boyu metr aşık deydi. Hazır bazarda 80 ming soda boldu berbedi tuğanlar. 80 mingge. 150 ming deydi tuğanlar özü. Kultan çıktı ha? Kultan çıktı mı? Koyga koşmadınız mı? Buyurun koyga koşula elek deydi tuğanlar.
19.500'den soda boldu bergen jokmун дейт олар. 19.500'den багылган козгошуулар экен. 22,5 жаулик. Оптомга 22.500'den soda кылды берген жокмун дейт олар. Мына 23.500 наркы четтегиси 24.000 өзү адем сода болуп олар. Төртөөгө 22.500'den soda болду берген жокмун дейт. Эттери семиз экен. Sen bu şarkı yazılmasın mı? Тугандар 620.000'den soda boldu bergen jokмун дейт олар. 20.000'den. Onun şarkı ne oldu? 13.500'den ha. Üçöövү? Üçöö çok 13.500'den soda boldu bergen jokмун дейт олар. Козлар. Кошкор бу? Экөө кошкор а? Экөө кошкор му оргач экен. Taksır. Кайсы? Nay. Кичинекейчи? 18.000, 19.000 soda boldu. Bergen жоксуң ара ушунда? 28.000'den bergen жокмун дейт оголдар. 28.000'den. Semiz кочколор экен. 25'ten. Soda болгон жерлеричи? Üçöөнү 20.000'den ha? Кайсы? Мына үчөөвү. Üçöö тона 20.000'den soda болуптур. Берген жоксу 53'ten. Yok. Ортодо таркалчы? Karı 60,5. 60 soda болду. Oldu. 60.500 soda болду дейт оголдар чоңу. А экөө 53'ten soda болуптур. Берген жокпуз дейт. Буга тарпа канча болду ка? Канча болду мунун? 31. 30. А 30 болду. 30.000'ge берген жокмун дейт оголдар. Мына ажын. 30.000'ge берген жокмун дейт оголдар мундагы. Мына ажын экен. Ноос канча болду? Таксыр. Ноос канча болду? 64.000 берген жоксуз. 64.000'ge берген жокмун дейт оголдар. Мына ажын канча болду? 51. 51.000 bergen jokmuz deyt. 35. Bu 47 bu. Ha bu 47 ha. Bu 35. Bu 35.000, bu 47.000 deyt oğlanlar. Bergen jokmuz deyt. Ulan 33. 33.000 deyt. Soda bop tut onlar, bergen jokmuz deyt. Bundan kança oldu? 65'ge bergen jokmuz deyt. Onlar mına eko 43.500'ge satılıptır. Mına eko 43.500'den 43.500'den 87'ge. Ekoz. 139.000'ge aldım deydi onlar. 139.000'ge aldım deydi. Boğaz mı? Abi bilmem deydi. 69.000 soda boldu bergen jokmун deydi onlar. 69.000'ge. 115.500. Boğaz onun acın eken. 115.500'ge bergen jokmун deydi. Aka sir yaşılıyor. Kaçıncı balası? İkinci balası. İkinci balası kent ona. Azı karada boğaz kısını bilbeyse ha? Onu bilmem deydi. Ondan mına onun acın 91.000'ge alındı doğanlar. 91.000'ge. 67.000'ge bergen jokmун deydi doğanlar. 67.000'ge. 65.000'ge bergen jokmун deydi. 65.000'ge. 106.000'ge berbey bitti onlar. Arka kayıttı bazardan. 106.000'ge. 110'ga bergen jokmун deydi. 61.000'ge bergen jokpuz deydi doğanlar. 61.000'ge. 40.000. Bulca. Ne bala? 105'ge aldım deydi doğanlar. Ekoz. 105.000'ge aldım deydi. 40.000'ge aldım deydi onlar. Erkek tayken. 45.000 kıldı. Chettegençe? Onu 40 kıldı. Aha. Bergen joksuz. Kaç tebe veriyorsun? Onu 43 oldu. 43? 47'ye ketdi. Buna 47'ge satıldı. Doğanlar, bilgi kulundar. Onlara Batken şaharında mal pazarında kovuzdan keldişince milli berişke hareket kıldık. Bizden kanalımızdan asığa kanala katılıp koyunuzlar. Reklama nomeri 770 menen 43 23 39 doğanlar. Hazır elçileri daha bir karap koyulu.
echkilerning channellari qanday bo'lib o'tganini. Anan YouTube kanalimizni bugungi videomizni oyoqlaymiz tug'anlar. Mana shunday sa'an uylar kirgan. Qancha olib turishul? Qancha oldu? 118.500. 118.500 ga bergan jo'qsiz. Bergan jo'qsiz deydi. Aldingizmi? Aldık turun. 118.500 ga. Ekosini. 3000 so'm olib turganlar. Seklerchi? Sek 15.5 bo'ldi. Cho'ng ha? Ekochi, eshiklar. 10.000, 8.000. Buna takansi nasib bilmaysiz? Takansi nasib bilmaysiz. Buna eshiklar qanchadan bo'ldi? Egasini topib oldi. Onlar qo'ldan kelishincha bilib berishga harakat qildik. Like'dan bosib turingizlar. Buyursa, tag'in yaxshi videolar chiqarib turamiz.